for me that was the Mokaba, I do back to me for you, so they shall be in evangelist and legend here and then. Masaka Beka was I about to come away. Now, you must say, I think you say, I put him with 7 and something, make us say, the April. Now, and then you turn more by New Hope Herbal Clinic. I say, Sabi, Sofumami, was I New Hope Herbal Clinic about the kitchen community. You come on, you know, additionally, because and they are no Casay. More, anyhow, Miami, or baby cried up, or be super no, I call, let's swap up with Yaga, a German Babu, Kakuma to him, while Brother Shadow of Man will give over here, we are here at 2 acre, nippy. Manoa, from a Kokuma Papa, you drink upon a car was New Hope Herbal Clinic, Omu Ewo, Kaswa, Quantum Bonus, so baby, I found a title, a hawk, and Umabu was saying to be our massy, Nafaka with a good circle. Na ebi afaka se wo kaswa wo tra tetebu pe the next bus stop no title and afi so no free kaswa aside one so na say eba and also no wunya tra old barrier so and also no wo ba besi title na yes ho and a New Hope Herbal Clinic o ma bo ma share ade ba ko ayi medical na medical say o mu di afidie ma waso e di aside ade no na omusandi ehaban so sunsun waduma. Oh my God, odi for ba wa ha na me kokoma na kwa ba na fake me Jesus oba he ma papa papa medase nyame adom me ho ye e di kai na ne da obi de hwe ye ka se New Hope Herbal Clinic ya ma share ho je na mo ye no ho ma me update ni ento adwuma ye eja na de di kai me da wase me chia ahwefo nyina anwumre amen. New Hope Herbal Clinic. Ye nioma bebre. Okay. Say eye sunsumu, eye physical. Okay. To anamone fabra. Okay. Ya wie bia se wutie di na o se New Hope ene da so foforo. E bia wo ya wie no wetumi a anko. To anamone fabra New Hope. Na de ni kakra nso ne say. So for say o hwe de wiase esi aye dia. Nipa bebre ya ri gudamu munyeska enko hospital. Eti wo hwe machine wanwaso ya. Ye di screen free. Ye di screen free. Oba consultation fee free. Wow. Card free. Wow. Folder free. Wow. Na de ba console say ye no ye the blood group and ye ejuma. With the blood group. Yeah, the blood group na ye ejuma. Bibi ti say machine na be screen ni say no. Say wo ba na oni mo blood group a ye do to so enye ye. Eti anu de. Oh yeah. Say wo ba na oni mo blood group a ye do to so enye ye. Eti anu no ya ye ni bibi say se wo ba na onima ehwo na ye be check o blood group na ma wo but wo betua no ye lab ne de bibi kitua bi e na wo betua ansa na yetimi de wato so wo ba nso na onima eno ane se waka minim na nurse ni na atro de akoma doctor na ye de wato machine so ascan free ebi mu je abode pa ebi mu je 1500 me say de bia me ka say Oko hospital the machine na chokra. O de ye dia chow. Mami fa ma 700. Wow. And ntina papa say sa 700 no. O de fa bi mu fa mu kakra to ho. O ba na screen nu. O fa free ni mu nyina awie na full say. O beto adra. O di bi ato adru. Wow. Umpe we na pede. Umpe we na pede. Fo. I'm feeling it too. Yeah. You hope that. Yeah. Hospital with the Ghana by the Siro, Mumina Mumwa, near Mwapa pay, and then they no one aye, because machine, near research a book is born. It's over billion. Exactly. And I told you about this one, this kind of free. And I know you baby. And say, not a year back, okay. It's ni party me beguha na I say, a bimu delay kakra. And let the ya bofu frasa ka home. Oh yeah, and then they are machine. And then they are install fufro aka ho. Oh yeah, ya stand fufro aka ho. E free. Na wanwade kro wom so ne se wo ba na ye scan o ana ye screen na se problem bi e wo nipadua mu. Na wutimi to edra ya ma 1 week. Koko no medro ne san bra. Wow. Ye sound do to machine so. Esan se dru na wonom ye no. Eye ejuma na. Wow. Wow. Ya ha no ye tu yare ase. Ya. Ye pesa wo yare no. Ye tu ase. Iti mesra wo. Ebi a wo bia na wo hwame atemenka no.
ye free screening for now. Okay. Na de ba kunso ni say. Enti mi nye free ya forever. Okay. For some time. Okay. Enti wo temi nkan. Na say wo twentwen wo na ase a e bi enu say wo mra no. Na free no etwam. Eti sisi a wo temi nkan de mesre say. Baby I will be betu anamo na waba abeti free ni bi na wetu anamo na waba na waba be free ni bi be free New Hope Herbal Clinic na sabe me ne sofu panyini ne yere a ono no e odifo ba ya oda New Hope Herbal Clinic ano na chese enya sinketoa ye kase ye nsa yade na yintu yade ase a New Hope Herbal Clinic ayala sawi se wono no firi wo ma minim hospital otoso to ana mo na bra ya di bia da wo bia hinta wo bia no hospital bia wakwa ya ma wuro no me ba cha wo pak no lu ho na di to ana mo na bra na ba New Hope Herbal Clinic ya inshallah me so ya de no ase betu neku mami ma mi ni ka bu sa wo se one my details am be hu nya ba ku mienu nsa bia mutumi de dey ehwe enkofo ma discount me ka me sa say free screening I say mo ba be yi wo say free na wo ka bibi say bia ni pa no be kola na wa pa ko hwe ni mo ja mu say bia so ba kra no nyem ne say bi obeso hu say bia o be ba no obe wonta ana say bia obe ma na wo ba ana say bia me mo ja mu ya de bia bam ne go ko hwe mu a eno no de mo say eno nipa betwe sika kakra eno kakra bi na nay me kai say doctor bi ba for some time oba papa o so we ni stand na wo say ejuma na papa so no aha eye mission hospital mission hospital me miesa me pemfa so me biesa me bebo anipa etina na beje di say aha ye lab ne boa kosura ne boa dia wo so nti bi da eye 100 cedis I'm telling you aha ye lab akosuro obi so nti bi da I'm telling you na aha say na mo boboka o papa empemfa so aha exactly okay osi buani pa wotiase buani pa wotiase okay mami yen hwe blood test no me ba no mahu se mo ne client ba ko ti mo ni mu a mo cheche no blood group say the blood group no ebia wo ye na doctor no chere say wo ye o die ni me ni ebia no we blood group no che say na mo bisa say we ye we ye B we ye C yen hwe say new technology amasa da ba be fremu mami me ti wonu me ni me blood group e ho be hia say me ba New Hope Herbal Clinic ma ba be hu me blood group say me ana say me bi na no kwasem ne say ansa na ye di hospital be si we me ana me nteki sa we ni serious blood group sem no enti doctor ma ye hu say e ya ade a ehu hia pa no me teki me die serious na me pebenku pa me ti we me sa na me medwa ne pa ne benku every weekend me ka be benku me nkru me jai eso na me hu ni say asa boso me bia na me to aduru na me ta yare e wo ma pom say me sori fim pasokam tim say me bre but they feel say me jai benku ebro me fa na ebro hu nioma benku do kono ebro koko me jai kubemu nsuo esan say me ye oniti na enenya me adom sen yeah sen oh yes na nya better edin so betimi agya di basa wo sha wo so a yeah eti ehia so bia woni mo blood group bia mesre na blood group no kra de eya kitu bi so ba na person show blood group a eya kitu bi minutes nso na wawie eti mesre say obi kra wo ho shada basa o person be check the blood group na wa ba ohu wi anu aba doctor me pa cho de na minie ye benya abotre a chire o me the way ya print bi kra gu a wo ba ye de ma wow oh yeah ya print bi gu a wo ba ye de ma so na be ya obekwa akohye so ehu de obedie ni de wunie na ka obi anso hu agana enka yare be kofo oh exactly ka yare be kofo ka yare be kofo New Hope Herbal Clinic ana sa be me ne panipa oda New Hope Herbal Clinic ano odifo ba ekeke komo no na sesei no wa me ahunu niema wo ye ha ene mo wo metu dia boa yen Ghana fo ye ne aye ni bie no obetu dia boa ye ma me ye hwe maso ye ha no mu ka scan wa ha
ɛyɛ bibia wa ha na sɛ ebi obi hwɛ yɛ oba free screen no na ɔde afidie mo waso mo de afidie mo waso yi aba be scan no abra mo nyene hwee ba bi no mfo mo ko scan a exactly 7 million 15 million 1005 ya de check na sɛ nipa so oba sɛ bia pese mo hwɛ no for saa side ho no a oh nana nipa bebre ba mu nkiteska obi ho beba no nkiteska obi kra de oba otimi ba abegya obi ne ya sa osusu screen bi sanse wonnim de ewo wo na uba na se wa obeda mpa ne so na wa hu yare ewo obi de oba so no de oba scan bi akofiri no wono wa hu yare ewo no a wonka nje nzonto eduru Necessary. More a free screening, I don't know, and I was scanned and so exactly. Say you was scanned and you were free screening. No, you know, it means say you will be better so because scanned. And you see a free. Oh, exactly. Then they say, I don't know, me di can catch was say. Aha, a mission hospital. Wow. Mission hospital. Yeah. Mission hospital. And I'm say yeah asofo ni asofo nti. Ye ni say ye pese ye boa omna omuni bisisia no. It's na for some time. We say me di kan catch say enye free forever. Yeah. There be. Ebedrum baby no oba. Okay. Amount 4,000 no mtua ebia ye de 1,000 ye ntimi nje kra na memi sa so nana. What now one year free screen na ba na utia 500 impa. Sa 500 ntin count me fan to. Come to dia to bibi. Ti me stress say tifo bi a wo hwe me no. Bo modern na 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 what me kan bo modern abra. Na ye screen no bi. E free. Okay. Free screening. Free. Free screening. Screening e free. Free. Ah, o le check. Free. Ka kamle. E free. Oba. So de me di kan e free. You me 700. Na obi wo ho a oba all complaints. Ebia me ha nti uchechem che doctor no na doctor ne hwe ti say bia obekwa kohwe ujuri mu ana ye be check o bladder and do obekwa lab na kotua kakra bi obetua kakra bi na se wo lab dia lab no obetua sika kakra ana fa so say bia ye free screening no ma na se ye huru ya de wo ho na wo pese wo to adra na adro so kakra bi oh kakra bi ye baby am wo no telephone number no yo papa na fe yento edumadi no so yo me fa ne say wo free winiba kaso ampatamu na eba obefa kaneshika ofa la pass ka kro besi wo for doko besi wo tina ka anim a wo so besi wo tie top usu besi wo tie top ubesi wo tie top na dia ba konso ne say obi wo tina ka ema na ne refi edin no ma me fa number into giant say wo refi a ofra mi ankasa be ba begina ho na me de wa ba number ne 0531 548823 the sign SC number ni su biem 0531 548823 me pacho number obetimi ahwehwe yo mate 0531 548823 me pacho na do desum kra betimi afre I have 5 o'clock number no so egu screen so yeah just numbers no 2 and number bia be so bia no ofra ye betumi ateke aha enti afrefo no omumfre na omumra said the na me chechem say wo free central region ba to dem ma me fa ni say wo free nkran patam na eba eno so be fa ka so aka obefa ka so aka na waka che meeting so be so weja tie top weja tie top weja tie top ehia pant me so bo modern afa tutrim we de omo free akreba no tie top we de wusia no abisa e wo free ka so eba eno so be si wo tie top wo si wo tie top a we ye wo free ka so eba o wo be si wo tie top na we twa kwan nim wo twa kwan nim a no abisa talented royal international school na we bisa wo bisa Royal School. Yeah. Ubisa, obi ha do beba ho. Na wa big na ye ba be fa fefefe. Right. Ye ba be fa fefefe odofo sabe oni buso a wo hwe New Hope Herbal Clinic ne no komo twetwe o di4 ba so for maami a awadi awie be mo awadi yakopon ade ne ye adwuma a e bra ade ne ntiase so. Na oba hospital ha se de ye da na didi chew machines ye wa ha na wo hwe afidi wo maso bia ba me da in my life. Say wo di ni pada se ni beto mpaso.
na machine scanning tria be so ho we so ya de bia wo bia no na ayi ya de na na ade ba ko so a wasan so ama ho aduro ade ba ko wo mini se wo ba na wo yare no e spiritual okay me ankasa me show what a wonderful so wo ba na yare no e spiritual me nka ne se me ni me kunu okay ye beje wo na ya show wow obi wo ho a na ne yare no wo awako a enko wo de ba ha nso no aha wo yare a cha 1 week or cycle 1 week or cycle so we are na free so dia na o say yetimi du rasunsumu okay na de ba kun say na ene wo ka sunsum a na e bia fa ne say wo ye bonsam da bi ene wi asa ye we e ye nyame ne obonsam ene di asi ene ya say eniama two spirit exactly ene wo wi asisia ene bonsam to me enti obi timi yare for some time a wo be kom no na ye spiritual na ma me ncho ha ban bi bibi ti say oba anyem na ne bra so wo wa ko labor ward no ntime wo nana wo dem ma me nche we for free na wa pe tami ewu oba wanyem an time aso na wo labor ward ne yesi ekwe in operation na asem na making wo so ne dai nana me se pe tami ewu mienu pe tami ewu ahaba 2 pe tami ewu fa ba ko to oba ne yefuno so fa ba ko hye nase Chineke mbano exactly oba na wontime mo tami ewu ba ko to ne yefuno me se fa to ne yefuno so nana ne fa ba ko hye nase obehu nyame tumi danum se nyame tumi wa haban mu yes wo se yemfa ahaban ne nyadan ensa ya we na aduane no so yenyadan yeni mama ncho ba ko so me fa ne se oba moja tu no nana oba moja tu no ayeye no hwe yeye what say efe ni say body ahaban okay fato nefa oba no to etna so fa sisum prensa at once na moja ne bitwa what a wonderful new hope Herbal Clinic exactly there's a putting haban and like a sayade I was spiritual sunsum ne honam what a wonderful nti me ka mo ate ase oba obi ju ku na free wonsam eye kitu e bi ba mo de na be hwehwe me unya dru new hope Herbal Clinic so oba ye dey obi ju ni ku na free wonsam obi ju ni ku free wonsam na be ma so obi so gire ne gire so free wonsam na to na mo na bre na se mo ka ma de enko ase obi e ma na ne e bre na e de ma de bre mo mre ora fo ya e ma na ne e bre ma me ka se mo jio me mi joki o me sira o se ye ka se yensa yade ni etu yade ase apart from that no ye kusunsumu ni etu sunsumu yade pa se ye protective pa dia the part of so pambo e ye spiritual enye busumsam the part of tie na wonim na popo cheme enye busumsam to anamon nebra new hope Herbal Clinic na so ba yade no se netie bia no etu beka e ma me si telephone number no so biem yo obi a wo hwe bia no ko so ane fe na ye twetwe nkomo everything no si number no so me pa cho New Hope Herbal Clinic your number udi benya ye nie 0531 548823 me pa cho me science so biem 0531 548823 na na onim aya me ka sa udi oni pena pebidie ne tregu dan ho ebeboa wo etu de we anya pena fabidie me sa abosu biem 0531 548823 all right New Hope Herbal Clinic and asabe when you so awo hwe no enche bia na de pomotwetwe no e de ba wie na asabe me no ka se odofo tie na shade so say New Hope Herbal Clinic no ba bia ya bo esese no ye wo kaso akwantempo no so e bia na wo hwe okumase ene bia wa me drum kan wo drum kan no wo de fa kaso aka na se wo ko kaso wunya edru Madam Junction wunya dru waja Junction wunya dru tetegu no aka che mate na se baba ne se ubesi e wo title tie ene bonsam no wo ba no wodu wachi no wo ba wonu so ba ha ma wo ya de no tubeka miti no wo ye dru tetegu wo no na mate wo si ta se wo da etu nya ka se mate besi tetegu wo ka no ntia kanu aha wo nya penya nupe wo si mesi do tetegu wo nya si ho no no abeta to fe number no
na efe odifo ba na kasa ho fe bia ona ba ba tata wa so wo sa wo dia ba wo di free tight up one talented royal school ho e de ba num hope Herbal clinic ho no me say pasafa be mi nsape no odu ho no wo ja ba no wo mu hospital no e ho ye neat e ho ye kama e na wo ba so a doctors no ne te say nurse no the way we see am wa na na be ka say tiye wo so obi a wo ba bi o fa fi ala dofo e bi kura na make wo ye be ba wo du ne yere oba nurse ni bi o wa no fe o mare e bi ara ba be nya no enti bi sira wo tu ana mo ne bra na wo ju aya resa no na wo sa ba be nya ke so enti be bia wo de bia mo so no water plade mo am wo kepos mo am wo le mina be bia mo bia no yini ba jan shefo mo am wo ba no de pa mo chawo mo so mo fa ka na se wo so ba unya be dru ka so a me ba to wo fo ka so ka na wo ba be so ko kanish ana so wo fo ka me filter plade ni dwemu a ka che minute ni se wo be si wo title eno no tra old barrier wo be ka se title wo say ai no was talented royal school no signboard no si won be ba e ba to frɛ number na egu afide nanim no na ye twetwe nkomo na wo frɛ ni a wo ha no e to bi ka so ma me ya pon ye kɔ hwɛ camera no na fe e da mo de trance e ye adwuma e na fe so no free screen no a wo ka ho asɛm but to fa ne yen sɔre ne yo abusuafo enya atro no krotodo me pa chobra na be so hwe na wankasa be hu se de sitie mesrawo enam se ye free screen na ye pese ye gi amanfo nti kwasi ade nyina ye edwuma wow yes Sundays nyina ye edwuma eti mesre se obetu anamo na waba se de na kan ye no a free Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ni nyina 6 o'clock anopa gen ni asase ye edwuma obetimi so afrete yeah obetimi afrete mbia ye be peke nana se wo free me fa ne so de ma me friend se wo free bodwe ase ba bia ba be sika so a me fa se wo free ka so a ba dia wo be kire mate ni say wo be si wo title talented royal school signboard wo de wo usia wo be say so free ka so e ba usia wo be say signboard kese ya so talented royal school signboard bebre si so yenye si wo pe bon wo de ne twa kwan nim wo mo free ka so e ba wo be twa kwan nim about the other side of the road what I say nti unya dru ho pe wo de wo pese obe ha wo frɛ number wo de unya twa kwan nim a frɛ number 0531 548823 sanso so na se wo free nkran patem ena eba eno no obefa ka so aka wo fa ka so a no a kire mate ni se wo be so weja tie top me pa show ebe bia ye ka weja tie top a bebre si wo weja oh yeah bebre si wo me fra wo obesa bebiem mensi e wo weja me pa show wo be si wo tie top wo be si wo weja den ta ye di weja kan won no weja no ene tie top no eben so na bebre so si ana bebre tie top no omo hye danti din ba wo kan weja etu de ni nyina ne se no be se good screen so no on fa ni no nyina ye no non frel etu de wo ba ni nyina ene ye kasa na wo kasa enti unya be si free nkran ba na unya si fom sekim na wa frɛ wo fra be bia wo gina bia no wo free nkran ba dia me pa cho kwan no ntwam se wo free nkran patam na e ba dia e kwan no ntwam unya si ya no wa frɛ number ye be ma obi aba be fa wo ye be mo obi aba be fa wo enti se no wo to fa bokra no ya pon wasem a wo ka de kato de ama atiefu a wo hwe ye ahwefo ene edin se obi betintim fidie eti sei no se ba beda so free nanso Reverend Dr. Nicholas Kakari eye mira wasi wiase ye den no onim sese nipa bebre e hyedem mo yare a omunye ska eni ntina machine wanwaso a ne bo adin a ebi mo gi 1000 bi mo gi 1500 no osi bra beda so free oba wontua consultation fee oba wonye card o folder ye free na mom de o ho ne se woba na woni mo blood group a eno no betua kakra bi de ye lab ansa na machine no wetimi aba beda so etimi srawo ena wotimi ni men ka say e free nti wot na ho medical ka say e free for some time e bedroom rebi no free na e betwam etisisi a wotimi ni ti anamon na bra na be witness free screening na ye no ebi na e witness free screening na ye no ebi wodi shema di na ba jere na jere fi na de e ko twetwe e de bre wo ye say e pare wo say ye wa bobo na me kai wo say New Hope Herbal clinic
So person we are the little to cry the new hope ever clinic affair. Ya me bia say diabetes, gonorrhea, hypertension, stroke, typhoid, kidney problem, diabetes, ya di bia o le bra. Na wo ba o mu de fidie mama so e be hwehwe o ya de mu no ma saw ya de na de me da me de me e no na de e bo me ho ban e ye haban no ahaban e na de ye tu adu tie die ahaban e na de ye sekre adu ahaban e na de ye adu a e protection a wo no bi wa adu akọ bi a mo adu o tete mi sa udifo ba ma na ahaban ko tena so o tie na ade wo no a me se bra wo de bra na wa ka sa lo ku o de so de ka peace shalom bye bye.